Lu yang nongkrongnya 3 orang, mesennya 1. Bagus. Halo, assalamualaikum. Balik lagi di Betul Channel. Nah, kali ini gue lagi ada di Sudirman. Suasana di era new normal ya. Malam minggu ini kita nongkrong di sini, sekalian kita Starling ya, Starbucks keliling. Nih si kampret lagi mesen Starling nih. Kopi 3 ribuan, nongkrong asik, murah, meriah, rame, gak bikin stres. Modal 3.000, nongkrong bisa berjam-jam, mau sampai pagi, bodo amat. Ini bangke nih, seru sih nongkrong di sini. Ini suasana malam, datang kan tuh. Kopinya, kopi sianida nih. Ya. Lu yang nongkrongnya 3 orang, mesennya 1. Bagus. Mantap, mantap. Ini anak sultan kampret. Kodok. Ini lagi sibuk minta tethering dia. Nongkrong seru ala Bedul Channel. Ya, begini aja. Ya, maaf. Makasih Om. Gratis kan? Gratis kan? Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Yo no quiero descansar, resuena por la pared, creando una canción. No quiero perder el ritmo, y más allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos, y más allá, a través de la gran oscuridad, y más allá.
Crecer